TV. Ajya mu ngurega ntiwo murore. We nta muntu azarakurorera. Nta muntu azarakurorera. Rega wowe kugenda basize ibintu uciyemo. Wabonye kaje kurorera. Bagati ntazuzana. Mishara zizana. Wewe nje kujana nawe uje umbere. Ya bakoze yambitse amashapo mwishenge. Oye nigeze nayambara. Oye nayambaye. Urikora yigukuye. Oye nawe yankuye. Gukora gese muri cyo ku mujyana. Ko mari byaciye bijyana kumukuririmba. Yego no ku. Burya ari abantu bateye umuntu yinjizwa mu buryo bwo mu kirere cy'Imana. Nakumuvugira shewe wiyo. Yoreka ko. Wumvise ya kirimi yaririmba. Ahubwo tubigarukeko. Wumvise ya kirimi yaririmba. Yari ikizuru igitariba igitsingling igicingling byari biki. Inde. Nimba cyari kijapo nimba cyari kijeje oh mama we Aiwa wazumva vuga oya reka ndabivuge reka ndabivuge iyo ndirimbo haririmbo twe kututamba umuvuba mugamwe bwo byari biryoshe byari biryoshe kono yari dagusa hewe mama wumvise kono yaririmbye kujya ngo ndaguhaya masimwe shamugabo nawe hora ntacyo naciye numva abantu bose ko kubandanya bavuga ati mana batwengira rimwe ndaguhaya masimwe mwami yose isakosi yari nduhitse ndayikora ku rusengero nzandiruka mwanyarutse guma wisenga umuhungu aguma gukoreza n'amabageti reka sa muri iki gihe udagize umutima w'urukugazi ku rusengero ntaguma bitugati abantu bisaba ko twese tugira umutima umwe wo kuza turafasanya no mu rusengero bwacu umuntu agwaye musikeko muze kumuraba dufasanye kuko ezo hiwanze ntahutse nanze zo wawe ntahunze no misengero babitubwiye ati umuntu agwaye ni mu musikeko ko dufasanye ezo hiwanze ana hubu natasa aragwaye kandi ndabizi mwese nta numwe atabibwiye nibyo nazanda numvise ngo aragwaye shamhura urane ko birakomeye muhungu birakomeye kweri najyanye nanuze nyamari Zefirine asaragwaye kabisa agoye ngo kuri tuze turafasha Zefirine aragwaye ngo santa abari nabera ni bashinya tamurovye turabesha tugenda basikirane no gusikirane tugende basikirane mugabo ndabasabe no kuri Zedi muzoza oya Zedi tuzoza nta kibazo Zedi turashobora kuza kabisa muzoze tuze dusike tuhasike basi bavuga ngo twahasitse naho hasika gusa utarinze kuvuga ngo reka zenza n'ibintu kahasika baravuga ati naka yahasitse Nego umuhungu reka tugende nawe urazi rero kabisa sawa rero bayi muribuka na zando I want problems always. sawa Yego dimasi rugendo we wagwa genda abayera nabo barakwiye gutwenga urusikibazo uraragiza aho ugeze amajambo menshi utavanako aho ugeze ntuzi gutekana I don't want peace. nene serinda wabyise twavuganye ari mu rusengero zabona ibyo amajambo menshi nguma ndabikubuza we nkugoro uri muvuga ibyo bizeze umuvuga nimba ari gitaribana asuze nta bizeze mvuga none seri wowe ibintu turimo mwino minsi ntuzi ko zemvuga ururimi gwerana none ibyo bya Zedi nibiki ururimi gwerana none si rega nize iva muri yeze ya yezu ururimi gwerana ni gwera ndabwo burya ari ugiye kuraba abantu bose bako kuza baraza tuza turasiramo ibintu kuko ni ibintu biri nkenerwa yezu nize ya yezu ni gwera ndako tuvudusiramo izina yezu riguma rigaruka kenshi ina hasa tuvuga ze none bahungu baguma bantwiga n'umusiri wa umva ko nani butanguye kubinyanduza kandi kugabanya umuzi imyanya yo kuza turabonana ubu ndi mubazama yanyanduje byarenze ubwo dutaye ahubwo umva ubu nambe ndi muhira mamvuga ze yaze
ubu tugezwa kugenda ukayibasira mukabwira ati burya rurya rurimi n'ururimi rwanda harimo zeya yezu na zeya zenda ukabibasiramo neza ukabigira information Ende rero kaduca mu jyabiyaka ugenda ubibasiremo ubagire information ubabwiye kuko nezo zewe nizo nzorongora program kandi sinzoka kubivuga ko n'ururimi rwanda nizorongora program ugira ubwoba kuri suze ndagukunda kandi zewe ndifuza ko twosika ku migambi yawe uraririmba hari indirimbo waririmbye mama simwe nayo ndavuga none abantu shingiro byose rikomeye ndururimo mama simwe nayo uyu mukobwa ibintu bikira riri reka so abantu bakomeye ndurungo nuko ngo gusanga ibintu bitabiryose ahubwo ajyana wabaye binziye muri si yabari muri mpemu tugende ruce mu jyabiyaka sinakurikirana bajya babangu bajya n'amasetani n'amasetani umunyando tugende sha ayo zuragabanya rujya ruri El Coro TV.